ya busia for ya da nyina ase odoma nkoma abọ ade ohun ye nyina amọbọ na ohwe ye nyina so se de wakorakora yen na wotwe mu nyina abesi sabre ya da so won kwade a na enmunyam hye ene de ma odoma nkoma enshanka ọba ade so onam ne tumi na abọfo konkron so adoma yen na ne yasa be de hye mu ewo Kumawu TV the spiritual hot seat agoprama yesua so ade ene obeti bi ye besua de ọba ade nka ho na onye okese me so yiwasom da bia metufo se baabi esua de no ya na enye dede wo ho ena baabi esua de no enye chinyegye enye ntokwa sebe sunsumsam obi na obetime esua wie ena ewiase wei kan hu se wo a wote wei a wo hweme wo kasa wo ye spirit, you are a spirit living in human body enti adan na wo hunu ni padua no de etime ye na wo hunu de honhom no nso wo ni paduam etime ye. Everyone has his or her own willpower. Onipa bia wo tumi wo ne mu can do spirit metimi aye tumi e wo nipa duam enti so wo hunu saa ne ma wo ya wo be deviate from your line enu nti ne yede saa dwumade wo asi wo enti ne ya ba be kyerɛkyerɛ wo me a me de dwumade ho kyerɛ me de major prophet Charles Opoku Dako ewi ase nyina from major 1 na mo so ba sunsum dwuma mu de a ye from the great oracle e ho na me sunsum ne nyina ye adwuma oba de enhira wo me pa cha me twa me ho abasisi a me ba ya ba beto aso ne edi agro e wa ha me da ase.
abusuafo da mo nyina ase ya ma mo nyina akọ ababie wo aha ebi ya na afi na wadwane aha ye the spiritual hot seat Kumawu TV afidikese so na wani eda so a wo hwe yi odoma nkoma nhyira odoma nkoma anya okese abusua ene yesua de na asem to eda pono so ene say mysteries about spirituality sunsum nkomobo anase sunsum mu anwanwade ne nsenchene bi e wo sunsum semmu eho adwuma enene ye ba bayi ene ye betoto afefa ba bia sunsum kura. What is the spiritual move? Say na sunsum kura sitie na obi pese oye bia ekwan ba eso na obi ba fa obehunu se sunsum nie anase aha eye spiritual way me fa se amehunu honhom me yese ya ena metimi ne honhom edi nkomo ekwan ba eso eno enene ye de atopono so a ye ba bobo ho menye ode hunu ni ode suani a wonye nipa foforo yo ye wa unu ya kuma unu ya pani uofa obi bia Barxy Billien ene ye ne no ehia enti yiwasum ne ye ntwetwe nkomo na bibia anya kama me chia mpanimfo nyina odoma nkoma nse obi bia medamo nyina ase Barxy me ma wakọ aba na ho te sen aha mpanimfo china wa sanity aha ewi asesa na sede me de Yesu na ehira me Yesu na ehira me Yesu ehira me ahonhom so ehira me entini nyina ye baako Yesu ehonhom fa no to nchen odoma ko ehira ye abusia we ye mogo ye da mo nyina ase but we hear introduction bi wo ene me ye tumri kantentem ebi ana obi pese ono edi nkomo ewo nkomo a ye be yetwen ho dika fa number na to dwana said be ya obi fra na menya na ntie se so ha dwene ye fra wa wo mfa enti na wo do number to edwai me be mo abo hudua obi fra no wa mfa dua ne nya wo so de o believe in local enti dua bo no ana meboa fa number to dwana enko telephone number 024 9153 278 024 9153 278 9050 3400 0500 3400. Because YouTube is now about Barxy Billien. I'm TV is also about Barxy Billien. And subscribe to the channel. Facebook Barxy Billien. Okay, Barxy, akwa baby o. And yesua de mysteries about spirituality. Yakasa spirituality a sa topic we dey ye dealing ye treating on several occasions. Na ye ba be hwe eniema bi a ewom. Ekwan nipa bi be fa so obetumi study spirituality. Se obi etie ya na so obi hwe ye. Wate honhom sem ye spirituality ahonhom sem. Ekwan ba so na obi betumi awuram. Pani na so ye, akwara na so ye. Ana this odi emfie dodo san what me study spirituality. Okay. A very nice topic. First of all, I'm here to you for me. I want more trivia so your body influence and we are a bank. The masses I say so much passport here. So now we do something for back. And I say can I know yen the cases. Okay. Obia was Penny or Aquarao. Okay. Obia was and I do go cry young woman and run no one in the day. Or die from no one at home now. You call only baby, but maybe our baby as a thing. If you're my pain, only baby will feel a day. Or back to home run. Apart from going on, I'm getting a ball for and look on the beauty center. No problem. Ono ne guardian angel no eda nchen no osekuta another ahonhom foforo your star bi o ha efe star ben enipa ni kan say
botaya obi ani de wa we no we ase so okay obi wa oba ni bi bi etire so wanyini ana oba wanyini osunsun ansa na oba ono oba no kura ne kingdom okay bo be fa ni pedua we ya wo yi nipa hu sa akora sa akora mo so din ti ano aye ti enso anangle ne ti no from do kwani go ho o manyi no mu ba and no mu ba for purpose sa akora no so yi for na wu o mu ni bi janka o mu ahiafo no ana wo sa akora ahiafo enyeni 0% awo ni mo hwe ya o de kura se sa akoko na wo sa akoko ni adentra yeni ewiase we na ni na mu no ete se wa for bus na wo kwa kwesi ato aso akoko kwesi bujansi no ato aso akoko fi za ewiase ye tie ka ebi na yafo eni esi ye twen se ka afoforo be de eba be peke ana se ye be nanti ade akwa kodu be be ese ekro ewiase we za na ewiase ye junction eni egu bi e pinako baby a bi owo eni bi asema make o di ase obi e tra ko bi a obi wo ono oba no oni se ni wi ase no etie wo ni how our physical o si tututu wo ni ma wo ni so okay wo ni papa we on ba wi ase no wa site wi ase na ku si ni wi ase ni wodi ka atwa wi ase mfoni wo ni ehu de o bi a nti onam we na o ba be fa no o pe baby a o sia ebeboa no baby o free ba no ene the connection be easy on see mule if you wow you mule mu if you o pe baby o be be issue because oba onya be take is fresh way the bar o see onya connection e wo hu de ko wo we ko wo to baby te say kan groma so yi o be ble o sa ji baby a me ka e ko awon sa me ko nkam wọ́n ṣe kura fún mi sọ de o kúrò fún mi nsuo ni. okay. Ukuru na kura na nkasa a wọ́n ti mu wọ́n twẹ́ nsuo ase na wọ́n de kuru ni. Wọ́n kasa kura nsuo nkura na ọ̀sán ṣe de. ọ̀sán àti ya. Nsuo na ọwọ́ sọ̀rọ̀ ayé de. Ewura nso na etwa ho ahyia yi. Emotia ne emo akese nyinaa bi wɔ hɔ. Nsuo pe wa wɔ ni, enframa pe wɔ ni. Na abɔ wɔ kuro ma esi alo nsa etwa ho ahyia na mo di eko on fine. So these are the mysteries. Enra na me study ade bi na ewo YouTube na me ko bie otumfo yakwasida na omo yeye no me hunu nkwara nketo me yenu bi na omo nso ekom nkwara nim safoken na me hwe ne din na mbisa am se enti omo kom akomfo nso no ya na ahohom timi peke nkwara no from scratch say edu omo ye akomfosem saa enti na me nwanwa enti na me bisa o saa question no mi shakite na mi ko fo fi bi mi twa me na ndini no bo mi si fom o yi mi si fom no na in try sasa twa me na ndini sei mi hey yi free ho na o hye soro e na ade twa wo fi dia so me for you to twa ansa no me so hye agoro fo fi die twa me twa sei mate fi ho o mi si from the name tribe and mo just sign your incredible whole move on we are fully prepared we ya no hwia and I been so be man ne ho because me ordinary bi ba ne man pack go echi ne line so twa ne man aka ono nkwan ni pan so dey say ne man man say wo ko no ko yi wi nti wo ba no hwe ni nti obi o wa ono me na emfa ubondua enyi ono abi di ubone se bibi ni mo be we dey because ya say na package no the bank body ni be a tiny chi o dey balance asa se we see okay me nshada address papa yi yene awo bi e we bibre mu ha o se your friend the African star kantanka wo hwe papa yi wutie na bakosem time anu osha manya chance etie ne kakra time anu osha one ne mfa 40 kre no mo nyina de ye bribia ade ono be ye no eye so unique ese ne namfo no mo ade
What did you say? Papa, ne castle ya Ghana. On Fabronia de Bianca. Who call Faso? Trust someone say, Moti asase anabo, eya na de. Na me hunu kwan Faso de abo, ene nete etene ye na dade. Enti sa papa we, ye betu aka say we sunsum nipa na asa o heda, ebesua bibi wa asase we so. Asem we ma Libya bi o meka. Ahun bi ba bi ase. Ebele foundation. No mo ko. Ba kantanka e man bia o se Ghana pelifo and crowd no so ni because yene na yehu niema eye o man no pay. That is Ghana for you. So what they say. Ba o mo de ntro. E be ni pay ni no. Sana ko for no sana Ghana for e dey. She kantanka e ka. The last time we documentary came of us and then it any adre ni esi niema eye dade eye nji no operate Enwanwo na we are about to talk kana na tue ni di say what can one go ki that is Ghana for you. So what they are saying. Oh ya ka o Ghana anka bet me to Ghana no bet me to kana o Ghana no use no o bet to kana san ko ye ka no duty say what to kana one go ki Diao, abro ni bezi. Oh, say me say money some phone, any penny phone. Ibi. Age. So, say me pa me bon pa esa man no me president. My mo de. Kantanka. No wada je o de kodi president no. E bo bo e bi do. Da ben no obedie. E bo me pa ya me bo no no. Say And no ye wo ani so ade hu. yeah, say on because we be Ghana so Ghana be say Ghana be you once. And no nye ne business. Onye ready. Obi ani ho aye wo na pension ntem. Oh, there be. It's the moment that we be ask no. Ebe na hu bibi be che mo afa pe na ye. Okay. Wo de ya me nko omani mu because wo ka say wo ka omani mu asem de a. Ye nko. Ene wa hwe a ye beto bombo ama ye be si. So na because o ka so what tewa baby o fi no be nya tetewo. E ka the last time on me share. Oye ye ne ewiase we mu ni nipa. That no make. Ewiase we mu onye nipa. Na so o kire mu a wo ye honhom bi. Oye nyame complete o wiase we say. Nti ye ka bi say nyankopon. Apart say Ghana so ka say nyankopon obi ani so ogbo ade. Sa no bi ade. Nyankopon te say president. Ye wo nyame bebre wo man ni but pon a odo wo man. What they say say Akufo Addo president. Okay. Ye ka say nyankopon a pon nyame pon no wo but oye one of nyame. Nyame no wo Ghana is no oye one of them o come. Nti woni what is behind him a ye dey. That why I say on fan adwen ma bro for no. There. What they say. And excellent so. Nti ye ni pepe ko say Ghana. Be anka parliament even o kran ko say fam. No be there. My Bible na ho ye. Bible na da ho ye. Quran na da ho go There be o. Me che say yem fa no metra parliament o no me ye den. Dey adwuma na person ko be. President to nsa frɛ asɔfo kɔbɔ mpai because of COVID-19. Nti nko no mra mesa yare na. Oye nipa a ɛwɔ se bibi ni a yɛto asɛm hyɛ na no. Sɛ cracks a ne we no ɔbɔ ɔman. Yɛnyɛ ne dɛ. Okay. Yem fa no nto nkyɛn. Nti na me ka asɛm mpɛ me address no as a person. Me pese me address no na yɛde sua de because he says open spiritual guru e wo Ghana ha no ammo apostle Safodi na akobo obi din a na say wo nim de wo kika me de me hu ne say the whole Ghana we supreme especially me de me hu ne say we supreme enya Ghana nko uhuma na na adwo efe keke fa na dwesem to nkyɛn opie na ohu no ba ana je ehu ne e kan enya Jesus e fa ye ni hu na ya ni bi no de ye hu onie man no onie ni me hu ni very powerful king enti Barxy say obi person study spirituality e dey ade na sese nipa na ye in the first place e dey na so ya na mo be na so otu ansa no oti mawura sa adwumade no yonkofo bu o ade ayi ne beto mu ni omu so omu nim omu wo beto mu ni kire mo e omu ami di tu omu no ebi ni obi o be so da ye obeda no otu otumi tu no o je nkofo na asemesi no osebisi nkofo so owo but aka kwanya be fa so e be active people na ile
amano na no sa no so da na se wutu a obi activate ma obetimi etu ampa enyo obi o so da no tu keke o yo nipa bi wo ho a obe so da e no e wo tu na asem asi ebia na school na asem nkofo no be free no mo ku ebi na ntokwa ana se asem asi o mu ni baby a be so no nkwa no wo tu no sa sa wo ne se yo sa nkofo no na so no no ya jefo o sa nkofo no okay ne nkofo bi so a what wa bi sa fraction na dream ana se aso oda on also two to me drink maybe accident bi ana si baby ana if aso me si bi ye no be 2-3 weeks be sa de na dey na happen na dey we na so on so wo but onye dey onim ya na dey me bi a ene bra bi o ma bonus asase so ne me bi o ma pick especially mafa no you mind mafa na nkonto and now so one got our life I mean can say na we see a live life and na cover side so and a kata so emma won hunu de esese wo ye no wo wa obi ahoma so wa hantan nya wo kra no so okay na say sa na ma ne bre wase we go no kosora na akata igo no ne abo abai obi tie me o se ho ana igo yo woni ma me say me atwe ni pa ho asie na bo ba okay no depend ora ana you will be say like the amount to be doing that say me our hand time wa ho so you have me say kana be there on how I be see use no okay ni na create bibi at the mount okay nti so make me twa ho sia and you will be room and how make me twa ho sia you be hu bia be ba ko the president say ba na moto e dey e your go fu wo ho omusha omi na keto a but the moment I go to one street no based on home and them guys in every room no na se ne ho ayu some go for 2 years some go for Libya okay but that was so the make we see go for okay we see go for you so no to me I didn't to me seen to say keep not to not be only mo she we said to after 3 days now then beg I give you so okay I say what the kaka say obi wo ho a ya kana say e ma pe nkontompo ne sa na ma no eno na edum ni ja enti say wo pese o kire mu say obi da na oso da ya na ohunu sa na ma esi wotu o save nkrofo ana wotimi tu ene na mwiem obi on mo tewa na nani atosa twi mu no o se mani atosa okobrofo obeka cho say trans ade no aso wote ho ba wo hu sa aso ne namba bi wo hu se obi eye biribi sample no your practice be it the more one ho na mebe o ha same time no eno ho no na mebe enti say no se nipa ne pema first no wo hu sa na ma ne ba say because of a map enkontompo ne niam bi a ensem fata ti se obi wo sa na ma no say say ya wote wonu asem so ojaye a ebetimi asa ba bi wa na asa giso e bibi ansa na sa na asa ba bi won say the moment I start na be cover so no unyan ko bi ti say ya san de twena ya dey ade aba ade de ya odia okay ba I say e die japade eja o konya ba fa so a wo be hwe japade na kire say ainda say ye de be hye won nsa ana say de be ma busuafo ba ya say je so ba ko e wo ojo japade na busuan no twon man so okay call to me yes okay yenja ye ni pese ne bebi a japade no wo sesi a na be ko the court to shana say obusuafo nsem na say busuafo hwe japade ni ye na say a so there be mo kra ya hwa mo tunye dey ti etimeje ye je ama ne ma okay na be take over okay bo fa so abe e ya wo die o ba etimeje okay na eba sa no a hwan no na gifro nsem adwaman na gifro nsem ana ufi abaifo na gifro nsem ana wabusuafo na timi gifro nsem hwan na gifro nsem ana odomanko na je na de yo ko fu fu wa o mo situation ni be bi mu ni e bi pa a wo hu awia o hu tere wia adechia sem na meka o hu awia bo no hu tere wia okay wo hu a sample for no enu tere ya meka se hwe yie o kwan am fa tia tia ansem na hwe me mo obi fa na nsa nto wati ko na mo maso so obo mpa ya ma oda baby hwe yie wapampem e tere wapampem
corner home as well. Men will be finding a sound to so one fire amount da. I didn't try. I say, I didn't know. Star a bomb muscle. We need engage in our pump. Okay. When me in the waiting home. We go against a making with me picking. Okay. It is all an EBA special. Let me who say, no idea. Well, for me to never be assign it you. And why black? What I say? Only protection beyond now. I don't think so. They be a good cast of bamboo. You are going to be a wood, you know. Okay. So what I say? Okay. You never make me answer. My friend coming here. And I knew I never call you good. Make me answer what credit you think. Now we are going papa. Oh, no, I couldn't favor to say. Some me to me cry. Me find some new beer. Oh, yes, spiritual man. Yes, spiritual man. No, what me I should me cry. No, cry me. I'm a day try as this one. What dear from me? Somebody I could say will be. Na me wuko. But me you cry. I don't know be. Nini pane cry no. My pamo no. One you would not one year see. It's not special. No person I say X. Maybe oh, you may be a also would. So, but I'll buy no because of baby I be PA no. And then now for 71 for one year who say no. Some years say. So, to me show our nice someone in a wood dear. Make me a shift to a caram will be a maybe a yell, who use physical, who use body way good, but a primary. So, say you can have some tuna, a shift him. That's a warner. A door on his own. Oh, say, oh, what in a tray? Flesh, spirit, and a soul. So, I say, okay, meeting you soon, or no, you're born again. I mean, I'm a becker, sir. Not switch his soul. So, I say, my sister. Now, or already now, or ending. I'm the number. I'm the old and now wedding. I'm an example for now, woman, and why I say, or what I want, so it be behind a day. And yeah, I'm watching okay, Bazi. Medase. Now, say, obi a person to sana more way. A dramanti a swakata. Contompone na brabenti eswakata. Eni brebirenti eswakata. Ti sa nipa no esase odware bibi waka bambo asem. Eso odware ahaban bi na ma ne ora no sa pagya biu. Ana esase wo yedan dia na ese nipa no ye. What you ask now for buy? Eye. Oh yeah pa ade nenye. Ya the size every fresh your brain. So what why ba so ware ya na wonware ye? Bia can share baby bia say onko ware ba ko na na bia anti to was a crati kuisi but nya ya hwi. Okay. O bet me afa ma bia o pe be nyo pe bia na ye dey. Ya no da. Okay. Inti ya spiritual rest no your time ya dey boss abla no. E dey XX. Time be ya. Na o dey o mi kan mo be so mi hwe. I was also ahaya hemfie aha waba mejo ahemfie ye di asem enti o kan asem no anka ne ya eno so etime kofa down for ba meda ase bazi mati ase your time e dey was abla no the woman that obey sa de no o so no twene mu ema beka spirit ne body no so no ye hwehwe spirit ne the one on ne nyame kasa body ne the other tisa 8 ways so no twene because on perfume because so now twene mo if you go can spirit na say see oh we nyame ni okay but that time we empty okay I said that time our battery afford do of na be charge that is helps I prepare now the drive now crisis are the many now restore energy back now so not take over. It was spirit in Yankopon Kasa, not transferred to the soul. That way I would die. Oh, more, my maker has a way. Your conformity or woman don't also die too. Dear Diane. Oh, my example for Libya. Diane, what Dana was on Diane. Oh, Diane, no, who said what that aso Diane. Diane was aso Diane. That's a 2 in 1. 2 in 1. Okay. They are very special. I am for Libya.
On crop for no way. Me that the type on here. Okay. Me when I be first one so who to me be a what shall I say 2-1 am on no. Oko explain it to suffer. Not suffer not for baby. No way the money with me aje. You do no. So who say any war life from our people what we say in the ben. Near church when maybe as I say day. Because you were haban bi that haban ni pa na fifi za haban. Nipa na ma haban Nipa na fifi if nipa wo dey pipi. Haban be no. If nipa wo dey pipi, you see nipa na za haban ni pi. Ye nipa na fifi. So I say. Nti so bi catch us wo kwa akote haban wo esi ya be ya de amon no kre. But catch us ya nko esi na nko ya de mo menko. Okoyo. Adentra. That's what kosie wo kra no. So bi ka se ya nko esi na menko ya de mo a. Obi bia obe catch us ya nko esi na nko ya de mo menko. Adentra. Don't go. Me a kwesi ya wo na wo ha wo. Ada se me say Sam ya me kwa ko frɛ no. Wo ntimi ngina wo. What you say? Say o problem so am need to be kwa ko kasa ko di bibia ba be ya mo. The moment I'm double raise a say ya kingdom. Okay. Energy is big there. Wo unye ni a untimi nwura ho. Oh that time na was say Brian ko na bibi be happen na wo nye dey. Udi agro wo kwa ko sa ho yare no be kwa ko fa ware. Oba na me ma be 6 di wechi. No kwa ko ware. The moment obe wura mu no. Owo wa no do kwa ko ye na de. Oh ye won ko fo bi wo ha. Owo penipa ya ko ya de, owo nya. But the moment I do case be ba no. No di hu bi aso mo so okay. Isi am nyen ko isi ye. Say onye mimi say se me frame nkwara be for say enwure nko isi ya minim dem dia yo mu. Ndi ko na ye ko no. Omu ye member. Oku na ye komuni to what you say bibi be pie bi o be dey wo be mu na say wo a woni mu hwe a wo be wo kwa akosa ho yare na me ka tell ben kwesi ya to me obi an kuma me be di wo bete to what you say okay then no say another so we are so say nko sa me nko okay wo ha be nipa na fifi sa nipa fifi ha ba ma akoma ako 16 the moment e be see nipa no acha say ohofu a acha 6 months ubenya haba ma akoma ako 16 nipa na fifi na de dey haba no be ye no ya haba na ebi din de say okay what asofo ni be why asofo ni be na asofo ya haba ni ye no e dey na asofo aye wo na dabi na ukobo ahaba bi te se tweta ina menye nipa na fifi me che se ukobo ahaba bi te se tweta na so obi de na so te se tweta oni mu de dey yo sa haba na yume ebi ni se pese me jaji free ho na me ti bo ni ngusu me bo ni ngusu keke na me posa e de to asase bi se ki eno ano unya yi una mpa bo de si fom se ki me wi enya wo me ba wo ha de make bia woni nti no aya ma mi na me ko ye ba ko ni na se dua bo na do be kan bia se enya wo de a se dua na enya nipa te na posa okay to fom ni nipa nya yi na me mpa bo a ya ye da so kofi ya be yi na mpa bo a be ro isi unya si asase se ki me no no wi okay Bazi me baby so asem na me pese me je nkrato ba sisi a me ba me wa ba baby sawo na me bi ma me ntwa me omra me ba abusi afọ me je nkrato ba me ba e be kasa
Abusia for da mo nyina ase ya mama akwa babie o. Woni da so wo hwe Kumawu TV. Abusia o pese o hwe yie pa. Ebi ana enne nkomo ye de ebi ana ko yie ma wo. Me pa cho betumi asearch e wo YouTube so. Samdakus TV. Spelling in here SAMDACKUS. That is Samdakus. Not the TV naka ho. Me pa cho programs a me ye wo ha nyina e wo sa channel no so. Samdakus no odemu fua. Wunya bowura ho a bomode ansa obe subscribe. O subscribe wi a bomode na share chechama nkrofo se monhwe bi na mo nso mo fansua de. Uwi a bomode na ja comment. Wuja comment wi a ya men ni di atem. Di okan na enkoyie ma wa me pa cho o pa afo ni hwe na twa so na edi. Eno mo mbeboa wo dan se obeka asem bi na akofa asem aba. Me pa cho me da ase. Uko Facebook nso a eye Kumawu TV. Kumawu TV. Me pa cho program se eye nyina obenya na wo ho. Obdoma nko enhira wo. Na se o pese okọ Google nso a Google no ye wo application bi e friend 2C TV. Say 2C TV no ehon nso TV ahodo wo wiase nyina ego Kumawu TV ehyem eno nso obetumi abawura no akọ akọhwe bibia dana kwam kama odoma nkoma nhyira na mene Barxy Billien na ehyem e the spiritual house seat ya wo Kumawu TV so a wani da so ahwe ka kire obi na obi nso nka kire obi na me bisa me one last question bomodi answer me bie phone line na wo befre na mo ba befra me srewo me tufo say ya lower ofidie no twi mu ya beka kire say ya adwom ofidie no ne kasa na se de be ya emma e feedback me kasa na wo so utie ansa no wa setie no telephone mo be ha dwen enti ulo no mame a ye nyina beti wa bon komo kama Barxy me ba be bie phone line no atum na mame mi sa asem we eya ade a e ha dwene e wo oman mu ebi mu se no kre ebi mu se nya no kre obi se manya tumi obi se me kuta tumi ya friend motia metimi de yisika na me de me show penhwe ansa na me ya yi no momfa camera nsi me so na me nyisika obi timi yisika na atwa no ho ahia bebre obi timi de ye show eno no spirituality no e ka ho e no kre ananya no kre that's it so sharing the friend Barxy Billien me and America say me yi Kumawu ejina nchen TV nchen hwe yi na obi a metra TV so an kan no say send ni sika won bon fa ma me ni bi da unzo obi ti TV so yi sika hwe yi na dodo na ya tricks dodo na ya azan enya no kre yokomo ni bre no mbre sa obi eni ho o Ghana ha o tra TV so eyi sika so ye oba so ye be ma ye me na me ka so won ti ase a me number 0249153278 on frame no ni bi ntia me amfa o sika nko sendu obi so on double ne ma enipa na obedobo sika na ma no kore ko he na busu afie ko e bebia na yere ne ma ne ma me ni nesi mu dance so sika bi double na ko he ni nuanom ansa na du so sa nkwala adwe no Ghana munjai mesremo me mo obi a metra TV so wo yi sika send sika na ji sika me nye bi so ye bi da ye first we full ba now Barxy Billien tu nye full bi de ye ji mi wa pem no ka wo sa wo so ni e bi e fi ne me no so mu so na wo mo be kire o second yo mo ti a otumi di sika ba ye de sika na ma wa baby adi sika na betu so sika wo ha wo de ko on fa nchew iti presenters no mo ba studio no mo yi sika yes we de ma mo fa na mo hwe yie na mo hwe tiri bi no mo hwim na wie odoma nko enhira abusia me bia me phone line atum 0200603602 0200603602 me pa cho obomoden abetomo a ye no obetwetwe nkomo question bia about spirituality asemisa bia fasunsun sem ho biara e wo adwen de wonte ase de wonim na akire wadwen de obi aka watepen obetime bisa me pa cho oba bebisa ya adwumo fidie ne kakra ma me enya atem de aka ya no ebia oso makoye bibi sei na wo kan ne sei wan kan sa anasa nte sa wo yi wadwen so obedidi atam pa cho me yi afre so yesua de mom yesua de na bibia ntimenya kama empenifo tie nkwara nso tie enti enye decent na bibia anya fine me pa cho me be phone line no 0200603602 oba so a mefa o number na wo screen ni no fabi na so frɛ me ye monkomo me pa cho me da se sa de no e ha dwen pa o obi o Barxy ma send 1 million ma send 5 million wo so mo de bi ye o frɛ company me ba hello oh wanti me anyina oba
so me foul. Okay. Yeah, hello. Hello. Yeah. Hello, but you good evening. Good evening, Officer Penny and Pacho. We did baby Akasa free. But you because if you talk of law of nature. Law of nature. More. But you why? Me Pacho lower feeding a cakrama. Lower feeding a cakrama. Why? But you may do me the cry. Aha. But you I will canning in Ewan. Aha. Walk in yan or in a call. Come on, Miss Shannon. Let me your money, maybe. Okay. A one day book of Novaka today, Nippany 3 the honor. But not Ben and no, all about sonally and nipa, all about sonally and nipa. It is Mr. Tim, Mr. The Million Mr. for 7 and who be. Okay. That he started a made a monument, say, Diana, Nina Sam. Papa call him one application 1 city. No map or cover 20 million. 2,000. Okay. Law of nature. Your money team one day. Now, there may some more link of me, paying a study and me paying a method of missions, your man. No, them you're not my trade. Okay. Me Pacho, Bazzi say upon a friend. Why? Bazzi say upon a bombardier picking number a friend. Hello. 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 I was your penny within a baby Akasa free. But I'm kind of temporary. What do you know? But I'm kind of temporary. Meteo Wooding. Mr. Joseph. Joe, young quite. But you, she cannot say, offended. We know. But you put my things I come now, and my cat see. Scanner in the TV. Men, some will be there. Scanner in the TV, so now I can watch me. But, okay. Me Pacho better church, Mama. Me that's hello. 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 Open and Casa, dinner baby Akasa free. Good evening. Good evening, Papa. Maudin and Co. Frederick Francis. Mr. Francis, baby Akasa free. Hello. 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 but I'm coming. Aja Cobra, baby Akasa free. Okay. Akasa free. What a party. Takrade, and a takrade for more boy, pa, Madam was say. Black Abraham, Bibi Abacopa. But you say, what an old canon, then I would say, you do or see that you that's the Majasipa, and I think I'm to. I can't be the one who said the few of my life. Okay. I want to move to the amount, and then I must move one, and there's soon now to move them, but some of Banamala, and I've done a man life. Okay. What to one more? But okay. What to one more? But you want to Okay, your point about what they have for the number, and I don't need come out. Now, until the obey. If I tell that, say hello. Hello. I was your penny, we didn't make a free. Good evening. Good evening, Papa. But you send this question, Kaka. But I say, but this question, Kaka. me pacho ye too. But this question, the area make it Meguma. Oh. Now, a human are million. Immediately, one. Then I mention I have protected. Okay, Bazzy Shannon song. Me pacho Bazzy be ya normal. Also, could tell you man name be who dear no be. Hello. Hello, what did I say? Opening, meet you, Woody, and a baby Akasa free. The call has been put on hold. Please. Oh, Rafu, dear chum. Hello. Hello. I was your Woody. Lower, I feel like a crama, my wife. Yo. Woody, a baby Akasa free. Offense, so would you know? I feel Yusuf. Medagasi power. I don't take any money. I'm going to say I'm out to be a power.
Medase, Yamisha easy. Hello? Hello? Oh, when Timmy, you know, poo abemo, koto credit na sabra. Me patch all bass, no abodi, no whatever baby of free. Aha, hello? Good evening, opening case. We didn't baby a casa free. Me patch your friend, Kwame, make us a free Kwame. More, Brakwame, and then tardy for, and then Yamisha Mopa. Aha. Every program the meta it's cheaper. Medase. Name one and the okay, a man who says, a name more baby. Because a dime and me no matter some same or cram, so I'm saying, yeah, we do cry. But some dance, I said, they who says they can come here, war. If tomatas a won't a pea flash, Mamukono. But it's hard now, so why, or also some dice. Osia ufunu adaka alana ya ntiase ntene person is sensibility me atwen na mocha na adase Pepa cho your pon abomode afa Barxy Billien number no na efre na onche wase medase. Hello? 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 Yeah, me no ba kwaba wodin ene ba bia kasa free. Pepa cho send me Mavis kasa free Kumasi. Mavis Kumasi son. Kumasi fa. Kumasi Sanoso. Aha, fe na wakasa medase. Me yan Na kwa. program maintain encouragement ne ba me de to na asemo ewie ba ni bisa kwasi se bia me da me so da ye o me so da bia na asemi ne awowo kuntina me sini bisa se ne bia bo ame Na awowo no ya na omu won sa no mo ko na se wo wi bi no mo so rew. oh mo hui. Okay. Barxy Billien no ma me pa cho medase. Aha, mefa 2 callers. Na ya cheche sim. Hello. Hello. Abusi abani wodi ne ba bia kasa free. Yo, kwa manka se sacho ko da mo ni be pigedi. Mi wura kwabra mo ni. Opere me to nka che. Oh, mashallah, se bia bia na la. Ya me ja ho to na ho to wa kakra. Amen. Yo, ina de maka asam papa. Medase. Ya, maso da super, da muna musudare. Me ya yarsa. Okay. Ayarsa mi de baby me ya yarsa. Se ya la dum de ko ni da. Sha mu de mu ma fi ni esi. Anche diabetes di sodium here either in AC. Okay. The matamu so mesidam me ho akwanche. Me pacho Barxy Billien no. Me pacho medase pa. Okay. One last call. Me fa call be. Hello. 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 One call up. Me fa call be. Okay. Barxy. Me starting free. Hello. Hello, good evening. Good evening, opening case. We didn't baby akasa free. Mr. Ben you Kasasi Libya. Libya. Ben, your friend Ben. We don't catch a parameter. Okay, Mr. Ben. Me tell on catch it. And you read the India, and you see it, my baby fear. Maybe that's why you team in India, University. Medase. Medase. Libya dum sono. Say Libya dum sono swatcha. Ana Stella mother so dum som. Hello? Libya me say dum sono etwatcha na. Oh. Okay. Okay. Me pacho medase Ben. Nyamisha. Me pacho the offer bi anya afre. Mapon. Enti ofre me ametime mfa. Medase. Barxy. Obi say oda ye na odbeda bia osoda ya na one awowo kontokwa na menim se wo rebi na bi nso ri no sa woni wo nai wo nsa I don't know obi so sa da say ya e de na eso ye ontu wana mo e de na mo tu onko konfo no che na onko hen one this was you ai wo su adwuma don hwe na no kasa ni ye bi onhwe na no kasa na ne ye bi
na se adwuma mu fo no ebinom ya wo ana se me nka adwuma mu fo okay ba me gidi so osu adwuma yeah on frame aye kwan okay miru akwabramoa seche kwa mankese ono nso obeso da bia na se oye healing wo sayare ne ade enti so obi hunu saa de we a eno nso de na eso oye ansa na timi abam owo talent bi e so bu pa nti won sha ase ntu ho ana ho na nanom pese mu yusu no okay ya do oba de ase ase me ko friends na ma bi mu pushi mi bofo sama ne bia onwe fo se de enti ya wodi me bi wo wa wo no a wo ni se wo hu anya hu bi hu a hu ye ni okay what do I say Matthias o talent bi okura bi bi on hwe sa papa na o kan sa no on hwe no obi amfa ne sa antene momo so na pampo na obi amfa ne sa mo na ti kon sei okay okay Mate na abrante bi nso de ne de free takra de o say oso dae a ohun ne mienu se de na wo ka no na ebre bi ohun sa yi no na waso dae e wo dae no mu ehunu se wo wo o ni pa bi a edi nipa edi nkofo bi kra ahye ne nsa odwuma bi o ba bi di na sa asi so okay oso dae e wo no ano yo sen hu no ayi obi different room you obi nkofo o odwuma kese ye pa sa asi so okay na oso ohunu sa dae no mu no the same day no ana yire nso so dae no nso so fundaka na yire wo be wu ana no so dae na so fundaka enye but enjina ho ma wo ebetimi ayewo ebetimi so aba sa enye wo ye obi a otwa hwan de ehia oza ha efidies ye ntimi okay next episode me no next episode no ye be ko dae so because e ade a e ha enkrofo so dae na o yare nsuo mu a fato nchen encherechim no me nchechim ba nsuo a ejina nsuo ne kara na be kire arekora ye wo okay so dae na abo bi sanwa ejina abo akọ na be kire dae na se kire okay so dae na wudi dia edidie ejina dwane a wudi ene beebi a na wo na be kire se papa na se ana se e bono okay bazi medase ene wadaje a wase no e de aba ebi ana say obi apple number so obetimi afre wo ye frɛ wo ya afa eno nko ana ade ha adwene fa fa number na to dwa next time wo ba ene usura fa number to dwa se obi frɛ na mfa de fa number to dwa okay fa number to dwa nko ko YouTube a obo Barxy Billien na me fa TV so obo Barxy Billien go hu me ho the number is 0249153278 and 0200340000 Barxy Billien makra abusuafo medamo nyina ase odomanko ya obo so ne asase onhira me no onhira wo no onhira ye nyina oba de onhira wo onye okese ọma bibia ye bia entimi enwe peye awurade nhira ye abusua mededwuma